lawung itu di. Kajak lawung. Nak kuih pertimbangan nak mata ke bak bangke ya. Kamu peluh go kalun pegah bak video live load. Nak ke? Kah agama. Ikem yang setakat kah bean ku pegah lawung kawasan birin kecil kajak kah. Ipluk kulit ke le pumda birin. Bean ku pegah lawung menyau mati mama kang kejak. Alah anu tiacim dukun. Ia kreh Yahudi palih bijih Belanda. Bijih Ortodok. Yang bangai. Menghabah nak ketemu pegah. Yang kepegah video live saya nyoba padunggo ku laki eta maulud. Agak pegah dalam video live kah yang kusambung di gotu. Hana penting hana boleh terlawan perti korupsi pejabatnya. Ino yang boleh tabila akidah. Yang tahu akidah. Yang tahu akidah yang kakabila. Beang ku pegah pelen cara mencegah urung sidro abusi yang cukup gasa kadang, yang cukup tegar di temunak. Dengan kelembutan kecil cegah abusi ke. Kemungkinan abusi lebih lembut pembicaraan. Kendusta abusi tiga orang pegah haba dengan urung tertentu. Lillahi ta'ala aku pegah haba. Memang abusi punya temai pegah haba talu anu santriwati, talu anu pesantren. Nyan ban muslihat ku pegah haba. Nyebah ke dengar hana aku sebut nang. Hana lun sebut nang dalam videonya. Tapi nama peluh doa. Nya ketemu pegah haba abusi. Beda lain daripada yang lain. Kan dusta. Hana bangai lun pegah haba merat. Kau lagi kah kamata taruh. Ate ke buduk. Kenong poh. Yang mata ke kenong poh. Rupa ji. Nyatakah kenong poh dan nyatakah perampok. Haram jadah palih pancuri kameng. Awak pimp tabayakah? Awak paju harta anu yatim kah? Kapegah-pegah dro ke pejuang. Kapegah-pegah dro ke gam. Label mat radio bro. Ashede kah merang? Baik kapegah. Fi hanai leke. Kupi, peng kupi leke. Jadi jangan jaga Rashid aja sama Bang Is yang minum kopi. Maram jedah. Bang Iskandar, Bang Jaga Rashid. Hai gam. Imran Pasir boleh juga milion itu. Gabuk ketri. Silakan dilanjutkan. Tapi jangan lagi mensuit anggaran untuk lembaga khusus Aceh, lembaga Wali Nanggro. Itu cuma berapa? Kalau nonton. Yang tanda urung munafik malay hana. Kulit bui ditipek fi hana boleh. Peng kupi leke. Na dusta ni. Apa sih hana dusta ai pegah haba dengan karena Allah. Hana ditebar fitnah le abusinya. Tapi binatangnya nak anu Yahudi bijih Yahudinya. Lihat le mentang video ji. Nepete man, iji bijih gayo. Gayo pi gayo dasar batak. Ya duk di gayo. Lem pelemah video. Baik entuk nepegah abusi dusta. Nyan kenyan yang ia kreh kafe palih. Nyan kenyan yang nyata. Urung ka bosho, urung ka pikiran utak kado. Malih hanali urung paju harta anak yatim dalam tua. Nyai pegah bila ulama you kun ke penan gawak pejabat. Gawak perte gam naiji kun tapi yo awai kiban dibila. Malik Mahmud di saat kulawan kuhina. Kulawan lelon pertis Malik Mahmud dan Simlaki mana itu nak ke macam-macam cik. Pegah apa si pupu-pupu anu bajing iboh kafe yang. Ikreh Yahudi palih kela. Ya aku benar kata dapat wat mati ya aku wabah kiri ya ke pak. Menyawab siknya itu pat. Meninggal ungsi. Baik dusta kelampu koma ke. Kapegah ke pancuri, kapegah ke nyo, kapegah je. Tapi tabah bukti yang nyata, hai kabi bukti. Lampu koi ma ke hai anak bajing ikreh kafi palih. Ni temui li bangke li keluarga ke kapreh kah? Bah? Kapreh. Nama tha kah merang? Adik lon le. Tepupu lon le. Bah? Baik kau pergi pu. Banda Aceh ke jaga-jaga kejap.
Di Banda Aceh ramai urang lawung. Karena urang lawung kapu taboh lekah ban taboh lawung kapu kakul lekah.